Wiki na wan programa de kona yuna nga meester Robbie Amain alla fode oko na neti Wiki. Arkiman, je que fa sabi da yuya adeya da i programa waka komiti yu di weka Wiki. Asama je chaye komiti yu na Robbie Dadu Amain. We sende wa odi yala den ga man fude liba ngala den foluku fude kabiteng ede kabiteng basia. So se efitu dingi bala fu na ifege tidio odi de sama di lasi wan sama fudeng anaika ba ga jumaje pochena amindi de uyana ukabatu asugadu mekengo ontapu so langa libi sama de so langa go ontapu de sani ya ukong au pasa machami kia tawang na mundu na nontu da ikepi na angeye na moni na ala na nati wawang afasi fesi na pai mawe pai de sama di siki bebegi gadu gideng for the opoko tapu de futubaka eke farin bede mogu sontu se efi fukidati bikawa bide fanudu konde abide fanudu mundi abide fanudu ni sama di fene walubi wang meke wan piking ifene wan woko ifene wan bung we polo ngai aso wani Arkiman disi na fosi programa inya yari fosi wan di ube tapu de December disi na fosi wan ube komo fuku ma krip nakimi ayoko mi ma dinki abi ofende bumu fasi mam skopento we potiguanda ala de sama di wenshu beiterskap ala de sama di pasa wepi pasa yali wenshu wan buyali gufawo ko di wedu so lisi ya isabite kazo sama iwade sayedu gantangi fapisia mi wani sende wa odi di wan bala fumi na me kankonde papa u beg you hope taki alasani goibun act bikasikide na switi siki samana ibaye ma gadu de ala dembo yepide we sende wa odigi Arkima foshu ugo aliki wan poku sokolo da wo kwai baka
Kabite ubegi so ditawasa mwaka ukonde. Eseme ubegi so yogantangi. Delanto waweifu lanti. Eseme ubegi so yogantangi. Basi ya ubegi so yogantangi. Eseme ubegi so yogantangi. Delanti di demi begi yogantangi. Eseme ubegi so yogantangi. Deseme di demi begi yogantangi no. Eseme ubegi so yogantangi. Deseme ubegi so ditawasa mwaka ukonde. Eseme ubegi so yogantangi. Deseme ubegi so ditawafa kapa uno. Eseme ubegi so yogantangi. Muye fuote ibe o bapa wase no. Eseme ubegi so yogantangi. De nangwa go tomato bele waka wase tuwe. Eseme ubegi so yogantangi. De nangwa baka konde obede waka wase no. Eseme ubegi so yogantangi. De tale achani wage obede le wase no. Eseme Adisana ubegi so yogantangi. de tale achani moto obede le wase tuwe. Eseme ubegi so yogantangi. De sameti de ni begi obegi soni dawa dili omi. Eseme ubegi so yogantangi. Arkiman gadu angala den buye pi mike ishayali ipasain tawa adwe mo na moni pai ne idwen na khanada na gadu na ala den buye pi Arkimama musidon da idenki same pasayali saido ayali fayali pasayo saidu etawa leisi Arkimanda aisari somesa ma adwe mo somesa ma chai bungi somesa ma chai ogi gitu Arkimama ayari di pasa so leisi ofu kande ay me problem me ke idusa ya be mudu problem de fuka me ke idusa ya be mudu fuka me ke kande igwa wamang teke mamuni gosi bianga amang di normal ya biodwen fuka Arkiman ma meke wi di pasayari meke ogwa ukindi da ubegi gado begi gado anga ala den buye pitaki upasayin bikaita waleisi na bubu so ma meke wa ifali wa shaini libi Arkiman na meke gon tapu sani alwasifa libi tanga na meke gon tapu sani poli libi tasama fuwa wi fuwa falsu wi fuwa wi fu dede sama kandia sama di kotia wi seri de dede langateng na fande meke imugo poti libi na inu apeti na asande meke imu kabai libi asoso na asande meke imugo duwa sani fugo sibi anga wamang di nobe wani bikai wani awi Arkiman so leisi abunfu moya do ma yati Arkiman neng if yabi money ase if momende tade isa to wan poti man en if ide wan poti ma isa ko wan gudu man ma Arkiman ineng teine poli anai wasiki mo teine poli wasiki fiade ikandusa iwani tampoli meke wibegi meke ubigi ala de ye pi den buye pi di chai upasa yalia fayalia fuadusa wa mudumo fayalia fusa de piki yuma fayalia ukantaigi den piki ax den piki tede kwa wandi sani taki peki pei fendia sande ayalia fuwama okoteke wa uma piki fi ausu fi sabisa maneng ayalia funagwe fika ipiki wa wamo ayalia fi agwe fika ipiki ngisama Arkimante yo fika yo piki ngisama sabi yo sama yo fika ingi no anaisiki vya sama fesi mafu yo go wan pesi nya de fanudu namo ne ino mafende sama fika yo piki tausu
Mi ataki fuga woko. Pika mina uma solugu yu. Wande ibele. Mafu fika api ki gwa dansi. Fika api ki fugo take nga bifrau. Fika api ki fugo konku. Na yu meken. Na yu musolugu yen. Dadao. Meke ulifuru wambe hidraka. Meleko ulifuru wambe hidraka tide. Ayari ya meke wam bolofta nga isefi. Meke ikai sefi kong. Taki yo teke iposisi ke manenge. Teke iposisi ke manenge. Bikafu yepi. Bika na oma wabi den pike yangen. Meke wa chaine mo a ini fami buku take wa piking. Ayaria. Meke uno chaine mo take ome wabi. Ma meke utele ome we giagingina. Meke utele ome we solugu. Isi. Meke umateli ome we solugu. Isi. Bika go untapa bumo. En infestera ini piking. Solugu i piking. Bika dia tawan di solugu fende dia ukon ligi dia ugwe fende dia pikyo solugu yo jalusu. Te inabi dalantio yepi. Ma ite yabi meke moitu solugu wa fide. Ni okompu ya fuka. Ni okompu ya fuka. Bika faide ya. Piki ya we meke den. Piki na ifegete da. Piki na ifegete ma. Mafia solugwen. Anafu de takia amus. Solugwenda solugu yu. Solugwenda solugu yu. Mana solugwen da no solugu yu. Papisia. Wetaki. Arkimasa wesi. Ta de ya. Wan chauffeur. Reigo naki wan bus. Omensa ma dede. Arkima midi sido ya. Etaki anga inonu. Mina ibare abunso. Na wan fuden tuse. Ondata wi ayari di pasa wan tumu. A pasa anga mi. Leti na akroising. Fu Keizerstraat. Anga Frederik Derby straat. Mi komoto asete a kutu. Da mi deki takion. Asani ya fami opake an. Arkimai bibi le ya bibi tu. Mi reido ready. Koloko akrois pende na omen de. Mi reido ready. Efumbe reigo naki wansa maki. Afosi sandi dembi otaki mdungu mreitanga. Mamia bede bei. Arkima alwasi fasa madungu. Alwasi na anareibo weis. Na wansa ma igwai ni wagi fugotaki. Famie gwa stati ya migo. Reifu ki wansa ma. Mbali helu mbali guofia. Na wansa ma igwai ni wagi. Taki ya igo reifu go ki wantawang. You see? En sai pasatu. A gersi taki tawa umfama meke wang ongo kusama dede da we polo. Sana polo di we polo. We go so fara go luku so tu politiki partij ya sama debede. So tu politiki partij ne sama ne ma sama ne da. En e fadia ni wa politiki partij di alo bida ye breiti taki ano tu de meeting. Maft asama a breiti di ye breiti de te wantaki ye breiti tu. Fudia tawan dede. Bikasa ma aki. We break so fadon flag you fadon we so more 80s wa demo we polo bikana wasama asama dikia sama de na sama fi parte so fara we de gwe wa deki mo takina libi sama aki you see de sama di de famille de meke pinanga o ya o se ade na o komo tawa upofu gwa woko tawa upofu gwa woko fudai koni osubaka komo dadi watano tu mitia tawang asani pasa da we tome sama ipolo bika na wa parte sama wata parte dia lobini sama dine kia sama masami taigiwi samwani taigiwi ala were wagi ala we waka ni bus darum meke famja chamiti watawang da mi kindi da mtaki gadu meke amiti mi bika fam reido rode na dungu mi adingi sopi mana lasim sefi so even tumbeka kiri wantawan mar saumu du eke samadere iwagi umusoru gutaki te udungu wagore iwagi umusoru gutaki te una reibo weis wagore iwagi
You see? Dat ya miti you, dan wanta afasi. On dat fi dungu ne ina rebo is ne igo rei. Dio takia fu sefi doing meke wacha ya nende. Because so me sama na reyanga rebo is ya tokwa ina I make yongo oku. Ma we begi. We begi faladeng sama di lasi den sama. Nami doing ma chauffeur di doing. For me say me begi pardon you. Me begi pardon for ala den sama di lasi wan sama. Bika abe sa demi taki ami be doing tu. Abe sa demi taki ami be reigo na ki abe stu. Bika me rei wagi. Mbegi pardon. De sama di dede mbegi pardon gi asama di asa. Mi asabien. Mi ange na fami. Mana libi sama ikem sefi. Je rei wagi. Asom sefi rei wagi tu. Masam kanta igiwi. Alwasi fa sama tang. Na wasama i opo da agwa wambaka sturfu goki sama. Fa pisia. Ala de sama di lasi wansama fude. Ala de sama fude. A chauffeur. Ini anefa chauffeur. Me begi pardon. Na ungoku. Because miti mitu. Siap miti atawang. Meke wapolo. Tia miti atawang. Meke wau kindida ubegi. Taki meke awitiwi. Bikami yu de polo de. Taki na yu sama. Abesa miti tu abesa de picking. If abe de picking fa ibi odu. Samkata yu taki dede konde nga liti konde na iku utu awang. Mbegi pardon. Gia chauffeuria. Arkimang. Masawe situ. Sawe si da ye luku da ye aksi usefi taki. Busi konde sama pewego. Arkimang be taki en kaba. En tem koya na itaki sani somar. Mi a isido dam bla bla. Daro meke tem koya tem tak wansan tia bung. Oye pimi. Mi a pikini ya leli mi leli. Arki mama wasani we si no buskonde sa maidumbe take kata we polo anga dede. Arki mang da dede di we poro ala de we gomo fawe. Arki mang beli pe gang konde. Abusi konde tebe pasade da ye da ifesi. Bikana dede etan de dede. Dede tia sama dede yangi na wamo. Arkimanda apolo diwe polo anga dede ekiswa egomo hei. Aleke awasa ipia abelipe. Awasa di mudansha tapesi ne awasa ipia abelipe gidede. Belipe. Gankonde. Asode kai. Na dede gode dede we belide. Da we sikans busikonde e pia wasa belipe. Bika we polo anga dede. Fam de yami ataki te isama dede ya mubelien. Mami fami ja. Ne isabita robia mai gimi meke mnyang. Tia de mo ya kong anatobi. Daro mikuda yo luku tia sama dede da we piki moni hebi we belien. Ma diabe siki pe ubede. Diabe siki kombegi ya wisi wasima ube kayen. Ma dia dede na no we piki moni we kelder. Arkima mi kanta yuta kia kelder di we beli sama de. Kelder gevaarlijk. Aliferi bele sama via doti. Omdat teibere a kelder. Wata igwa nya kisi go me yali. Bei nasa na ikontot onbending. Ma teibere a doti. Fosi denki. Bika doti be kwa doti mwe baka. Ofu ye bon. Daro meke mluku buitenland. Tede beri sama de na imekia na tapu de imekia a grafsteen. Ma ondo na doti. Ondo na doti ere. Aer sikiva sani de. Na doti. We polo amodi kisi. Amodi kisi anga amosani ubele sama.
If we peke bene pe a sani a saete, da we guabeli pego pe. If ye polonga wansani so. Umuluku libi buskonde. Amoni di wabi de ubestea tasani, amoni di wabi de chasama isiki ye pia, amoni di wabi de chaisuku wa usufu pai uye pien. Mana lasa we shakosi we kosi macha dede da wabi moni fu piki fu belien well. Madiabe esiki, kiabi kwa apkiswa fana udu jabi abi no utu yamang, yabi abi, madia dede yabi. Ne ye potigi fi nyambaka, ye potigi fu kufi sikonde. Fai beli manga, fai beli danga, fai beli samade. Na sama insani wedu, na dedia insani wedu, unaidu libi ai. Dedia ai fu dede we luku, unailukwa ai fu libi, bika fu be lukwa ai fu libi, le tesama be siki da obi ode shefa kombete, mana dede ai we luku, ete we luku dede, da dede o luku yu. Sama ilobi, adati ilobi yu. Faida ni go akonde, nende polo nga ye gwa usu ala de ye fende nyang na usu de yogo a usu di na ifende nye ya ugode a usu di na ifende le speaking na ugode meke uluku fudia ni konde tu ujasa anang masama inaki mi kulturu sani di ube sabi fa ube do epe utoka we pisi ma we kom disi mo erkyanga dede belipe we pe mi atapu mi sabi mo ubi mina pikinenge madisi timshen nemi taki arkimang mi taki nomo mi mama pobida kweki mi taigin taki sana fu mi amteke arkimang mbe taigi ukabataki weke busi konde asansa we du politiku be taigi de taki diwo gode munyai ke fade tawan be nyang en politiki na nyang an alecheke te iwo ko faye kisimoni aso ye kis e fi sende de gonya na fufudi o fufu bikade tawan na fufude be fufu na woko de mugonya ke fade tawan be nyang en a problem di wabi ai bigi ayonku ja piki fi edwa sani ya ubarien e fi sitaki ai duwa ugi ya ubarien mimma awambu metaki awambo ino mumbiabi aso tusisambia biabi wandede madiabe meke krapte mbe duwa sani mimma be so imitaki ba ya sande no bung ma no fai kweki a piking aswa ikombiki en chagwa ini wan bedrive tu sanafia uteken adaro meke isi dikito anga so tu dikito e fufu na uswa ibigin aleche kete kweki wan piki na igwenti fufu bigi mon a ibigi ati sensi mfenemoni adoti aswa be dia fosi isi mitembe mfene wa moni adoti dambe mchaye koso mimma mfene wa moni adoti ama wa kweki den so ukweki den taki den muteke den mudu sanafu den dem teken darom da tiago koni aton dikito wan bedrive fofu pefu mile tia fufu da wo ye pien bika ugwenti ye pien wo luku taki au parte ya de ofu be lobien da wo ye pien wo fende taki de kishen dia fufu unau kera gedrag dati af en if wa be gwenti kere af ye ke maufu dadi ya be gwenti kere af dat ya kom bigi da o sheke normal noitie ondo ana sweti magudu dana nga fufu moni de au kompe moni mangimi anga fufu moni de au ko soi fa wo ko tanga momi fa bi momi bikami afendi ya kansu fufu da pefu wi opota kia sande no bolo asita asama bedwe ano bung da woputaki saide tawan bedwe tu
Buurman be wisi sama iki. Dus mi fami kan wisi sama kitu. Na leti so imusien. Aso musien. Abe fufu de tawan be fufu mbe sabi sama de abe fufu. Dus dufu mi sama sa fufu tu asa ki sama tu. Adati meke kunu na ikaba. Daro meke kunu na ukaba. Ika sani dia tawan be du. Dia abun. Di dufu ye du. Dina difi you abun. That was sidon. That was bali. Dana nga sem money de die fufu de. Ni a okompe gudu mangi weke poti umang. Manena na sweti a fufu korupsi. Ma mak bikana fi you. And if once sama opotaki asandi abun wose kanda opochaka. Da opochaka. Make you think you save, make you menu save. Fawani. Shall save you go more far away. Arkiman. Yanga wansa my libi. Umanga man. That will libi that will make a picking. Arkiman. Man no one. Ma ofu da. O wani ki picking. No one man ofu da. O wani ki picking. Adarom. Te wansani pasa. Umusabi fa wotaking. Umusabi fa wotaking. Arkima yeke umang. You no kan frustrer wa manenge tumisi. Luku deba. Luku faden tama tang. Ya sabi faden tama itale jeke fam taigi. So me mai kompe gudu magia afufu ifufu kane dufi na ifufu. Kande dufi na ifufu. Darom. If one faija so me man te ibe go aksia umang da dembe taigi taki we gia umang ma moment dia wanye mo imuchayenko. A moment di no wanye mo imuchayenko aso sefi ubego lukutu sama na fami. Ubego lukutu efa fami de na kunu. Ubego lukutu efa fami de na moloko. Matidia demo. Unai lukumo. Arkiman. Unai lukumo. Mi lobien. Uche u lobia e dongwe pasa u lobien. Arkiman so maye si takia mande na mafugo teke. Nyamu koliu. Yesi takia mande na mafugo teke. Ma isabi sana problem funu. Money. Abi money. Aiwe money. Ya sabi pia go fendi ya money. Ya sabi pe fadu kone money. Maiwani nyami ya nyang. And that is now problem. Arkiman, faude ya, mitaigu kabataki, sabi wansama, fosi meke wan stop. En, aswade una ugo farane, moini, maso umang, e meke mandusani, en so uman sefi, e meke umandusani. Famija, a programa di be pasane mbe taki, ne wamma belmi, taki da faide da miamuli bianga yonkumang. Mi taki problema de, mi taki ya muli bianga yonkumang, mang, mai mudwa mandu yonku boy sani.
Mi atapu yu mai mumandu yonku boy sani. Anatiadio yu tei mudu sai mudu danjonkwe hati ibakai hati inoswe hati dai futwe guatapu dai amuloi reikangai dai baka kolong dai nosu kolong dan disianga dati dai opo ifutu guatapu na yonku boy sani be wani. Dus problema de ina sugar mama da fitai sugar mama mina problema ngadati matei teke yonku boy mumado yonku boy sani jonku ame hati no so ame hati edi ame hati bika amasini fers amasini wani meke tal amani sumu wani dry dai mutanfu teke bala mai Robi dadu na itapu ifi ateke yonku usani problema de isa teke mi itapu sama matei teki yonku dai mumadu yonku usani isi en mi otapanga disi altijd mi taigyu mi esisa na maya efu na wa taxi teke fusa gbogbo chafesi a taxi de naimang naibala buitenland a baka yes don te teke a taxi a baka fa wagi yes don da labo weekend ya taxi ma meke yesi pe fa mu dai fu kwa baka fu ko duwa sanya ngai ma fi de letini ese ta bro opo futu atapu de na taxi ma se yo miti sa ya mo miti eni mulu kwa la de sandi mi kontem wash ko takia we shin to stay take one taxi solo utaki gosi do baka ate wan problem de en na teke taxi somar en if no somar taxi yo teke suko fu teke a taxi a penning for taxi zoveel mogelijk kenmerk voor taxi sansi ki ve nya taxi fa mafsani fa sama dim teke fa tang ala de sandati musuko fonto for ala nummer voor taxi a ken teken plat ala de sandati barangare Robi Amai angi programa wiki gadu giwen ta wiki da udiai baka Wiki na wa programa de kona yunanga meester Robi Amai ala fode oko na neti wiki